جبای گوتوبیجێکە بهتر لەسەر درێژکردنا دەمە واکەسین و سەردانە هەرێما کوردستانیتکردن بە تایبەتی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانê بۆ دەما سێ ڕۆژین هەل ستیدیۆ مامۆستا شەمس شەریف ئەندامە نوێنەتی هەرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە لەگەڵنا مامۆستا شەمس تێ بخێر هاتی دەستپێکێدا ئەv بریارێک و هاتی ستاندن ئەوژی درێژکردنا دەمە مانە ئەو کەسین و سەردانە هەرێما کوردستانیتکردن بۆ سێ ڕۆژیان گۆ هەیڤەکێ چاواتە دەرکردن لەسەر داخوازە کی بوو چەجرات هات نەکردن بەری هەر تشتی سپاسیاتت دکەم و ئەم سپاسی ئەم ناوێ نونەرەتیە ئەنجومەنە کوردی ئا لە هەرێمی کوردستان ئەم سپاسیە قەنالێ ئارکێ دکن بڕاستی قەنالێ ئارکێ gelek alîkare bi merê wek nûnerayetî wek encumena Kurdî û bi nefs الوقت alîkare bi xelkê me re wek penaber êş û kul û derdê me alatûl em diriya wê re em digihînin xelkê xwe û digihînin alemê tevayî. Ji ber firsate gelek cara me ev dew dikir û pazdero hindikin gelek xelkê me tên ji serdana nexweşiyê tên. Ji ber vê yekê me gelek cara ji danûstendin bi îdara mehbera sêmal kar dikir em karibin dirêj bikin. Hineka meselen berê pazder roj bû anha bû mehek pazder ya de hineka diçû dirêj dikirin ji meselen ziyarayê li Slêmaniyê bû wê bihata biçya dihokê ji xeynî çûn û hatin û teab û xisar bi talî wek dibe îdara mehberê îstîcabe kir ji pazderiya kirin sî roj. باشە مامۆستا شەمس ئەگەر هات و کەسێک بخوازی زیاتری هەیڤەکێ بمێنێ وێ دەمێ وێ سەردانێکی ژالی بکەوە چاوە بکار بێ ئەو ماناخوا درێژ بکێ دەماوەی بهتر ji هەیڤەکە ئەگەر پێویستی بێ بوو دیسان دەبێت سەردانە دهۆکێ بکە یانژی ئاسانکاریە دن هەنە کۆژێرە پێشکەشکردنا والله بەر vê pirseyyanî ana xuteyekî were ne nexweşî be xutê serdanek tebîî be ez dê belkî mehek besî wî lê xutê nexweşî be ekîd wê lêvegerek hebe طبعا ev vok dibe nuh derketiye em ê ji var ya kabnerin bê yani em hîn nizanin wê çawa be dirêjkirin kin meselen dibêjin her piştî sî rojî her rojek bi 20,000 were dînare ji xeynî eqûbe em nizanin ew eqûbe bi xwe çi ye hezr e wek dibe xeta sor e em nizanin çi. باشە وە پرسنەکردە هۆرگولیên wê çiye ئەو دەما و بریار وەرێ دەرکردن پێویستە ڕێنماییە نوێژی پێرەوەرنە دەرکردن ئەو ڕێنمایی نەگەشتە دەستێوە داکو بخوادەهی نەگیایە ئەv وەک دەبێ ئیرۆ ji îdara mehbera sêmalka giyayî me me xwest em ji xelkê xwe re bidin xuyakirin le'enû ji îro pêve zêdeyî sî rojî xisar tê heye li hêdî hêdî em ê karibin ji xelkê xwe re bidin xuyakirin ka em ê yanî çi tiştî nû hebin em ê karibin bigînin wan. باش ئەو بریار وێکەنگی بڕاستی بکەوێت سەر عردێ هەرچەندە گوتن و هەفتەیە هەیڤێ بەس وێکەنگی لەسەر عردێ جەبجە بێ بکە وارێ جەبجەکردن دە بکار بێگوریێ بریارێ هەفتەیە بێ ڕیا یەکشەمێ wê bive qerar li ser rêya erdê. gelek spas ji bo birêz şemes şerîf endamên nûneretiya herêma Kurdistanê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê kulger min bû gelek spas mamosta.